U 150 minuta pričamo o jednoj itekako atraktivnoj temi i mislim da prvi put i pričamo o tome. Moj gost je elektroinženjer, a ujedno i vođa projekta Petar Kovačević, inače menadžer projekta kompanije Fintel Energija AD. Da budemo precizni. Petre, dobar dan i hvala vam mnogo što ste došli kod nas. Dobar dan, hvala što ste me zvali i što se interesujete za ovu temu. Pa dobro, vi ste jedan od pionira, je li tako, u oblasti vetroparkova i tih obnovljivih izvora energije kod nas u Srbiji. Imate 2 vetroparka koje su već aktivna i gradite treći. Tako je. Znači, lepo vam ide za sada. Tako je, tako je. Dobro, gde su ti vaši vetroparkovi? Vetroparkovi su... Prvi vetropark koji smo pustili, vetropark Kula, nalazi se u opštini Kula, nedaleko od grada Kula, i on se sastoji od 3 vetrenjače, 3 vetrogeneratora. Ima snagu 9,9 megavata i da bi vam približio njegovu proizvodnju, to je otprilike, njegova proizvodnja je dovoljna za potrošnju 8.000 domaćinstava u toku godine. Naravno, zavisi od godine do godine kakva je proizvodnja, kakav je vetar, ali otprilike je to što se tiče vetroparka Kula. Neposredno nakon izgradnje vetroparka Kula mi smo pustili u pogon, izgradili jedan vetropark nešto manje kapaciteta u opštini Vršac, u selo Zagajica. On se sastoji od 2 vetrenjače, 2 vetrogeneratora i njegova proizvodnja je za oko 5 do 5.500 hiljade domaćinstava. Praktično potroši tu energiju koju vetropark proizvede. Dobro, kad kažemo obnovljiva energija, brojne su prednosti zašto da se koriste baš ti vidovi energije. Ja bih najpre skrenula pažnju na čistoću, je li tako? Koristite vetar? Tako je, vetar duva pa duva. Evo, konkretno danas baš je vetrovi dan. Baš duva? Znači danas ćete zaraditi više, je li tako? Baš imamo dobro proizvodnju. Bravo. Koliko ima takvih vetrovitih dana u tim delovima gde vi imate vetroparkove? Pa, otprilike neki ekvivalent naše proizvodnje kao da 1/3 godine radi sa maksimalnom proizvodnjom. Znači 1/3 godine? Da, otprilike. Sad zavisi od godine do godine ili, na primjer, nešto više od 2000 sati godišnje mi proizvodimo maksimalno energije. Dobro, od kada vi radite? Od kada Fintel Energija postoji? Fintel Energija je osnovana 2007. godine, sada već daleke 2007. juna. Tako je, juna 2007. I prvi godina smo se bavili uglavnom analizama vetra, merenjima, neko bih rekao jednim naučnim pristupom ovim projektima, dali i te lokacije. Dosta dugo ste to radili, najmanje 3 godine, tako? Tako je, 3 godine, otprilike od 3 do 5 godine je jedan, da kažem, optimalan period za prikupljanje tih podataka. I prvih godina smo se bavili time, a onda smo se usredsredili na konkretne projekte kada smo se strateški pozicionirali. Kula, Vršac, takođe u Velikom Gradištu imamo neke projekte. Onda smo se odlučili za lokacije i konkretan razvoj projekata. Sad, je li Srbija povoljno tlo za ovakve parkove? Da li mi imamo dovoljno vetra? Na primjer, u poređenju sa zemljama koje su mnogo više iskoristile svoj vetar. To je pitanje sada iskorišćenja. Mi imamo dovoljno vetra, mi smo tu prepoznali u našem vetru, ajde da kažem vetru koji duva u Srbiji, smo prepoznali šansu za razvoj naših projekata. Za sada smo zadovoljni. Pa bravo. Dobro, i kakvi su vam planovi? Pa daljnji planovi su nam vezani za razvoj. Razvoj novih projekata, upravljanje ovim projektima koji smo do sada izgradili u Kuli i Vršcu. Pokušavamo da nađemo još lokacija, istražujemo, tako da će kompanija Fintel Energija samo se razvijati u narednom periodu. Bravo. Najlepše hvala, Petre, što ste bili kod nas. Hvala i vama. 150 minuta. Petar Kovačević, menadžer projekta kompanije Fintel Energija, je bio naš gost.